Okay. Sifikile-ke nje khona emzini kabhuti. La khona ahlukunyezwa ngusisi, akhitshwa ngusisi ekhaya kwakhe. Bani-ke asikhambeni sokuthola ihlangothi likasisi ukuthi kahle kahle uhleli ngaliphi. Begodwa silinde uma noma nayo usathini ukuthi Coco. Kita malah mimpi. Itu mau saya lebih. Aulas, isolas saja. Upuput. Kan put. Why not uci. Saya mesti ada di kantor sedang dalam result mereka. Ya, umdi lola orang semacam nama pun. Ya, aku nak. Sekali. Anda kini lucu. Koko sondelan ke? Koko ngifuna sangwami. Sondelan dulu. Enggak kita bangga sekali muka. Sondelan pela. Ini lucu. Aku minta pun mati. Sis. Jangan bakina tasir butis kuma ushare bizan identical person and resolve matters. Sipalelwe umndeni wala khaya ne? Umndeni yakhaya. Bewokhala ngakhona ngicabanga ukuthi wohle bonyana ngithome ngitsho yithi uphi sisiphalele kahle ufike ema-office ngimu ngicela usondele sisi sondela sisi okay gogo ngicela bonyana uyithule ukuthi why namhlanje sisila ngitshela Sinyamezele kusekwane. Bunini ingaki leminyaka. Sikhalima kungakhalimeki. Uyakhumbula ufika kwakho ekhaya. Ungena kwakho kuloya muzi ukuthi wangena ngathini. Ngantshela ngathi yazini anihloniphi imizabalo. Mina angifuni umuntu engamaziko ekhabo